Shua ka jing rakhe ya ka singilat lo jang kari India bat shibenta ban hikai ya kipat ba ban buram ya ka lama kari India bat komjuru ban penrong ya ka mensim itri ka BJP Ribhoi district menta ka singi ka penlong ya ka tiranga yatra ne ka jing ya rally ringkat ka lama kari India ka bajrong kombashis pa san phoput malastang nado downgate nongpo hado madan NSCA paham CM ka bade ka jaka ban rakhe ya ka Independence Day la shai ka singi Hakani kajingya rally lawan benshim benta di kinong yalam ke BJP haka jela nado o Rickmanji Moment State President Wan Kit Bok Poshna General Secretary Kong Daniela Nonglat State Secretary in Charge Ribhoi Santhaba President ke BJP Ribhoi lambat kiwe kinong yalam ringkat ki khena school ki khon samla ka than hapadeng ke jingshit kar ang jang kesngi Yeah, I like it too. Kani ka program kalong ka bacot bat ni iro baki na spoon ki jangi ba sinon benta bani timdan kono kajing fungsi lagi kajing kono ka pa la ba nam i ba kan trut ya kani ka program ko jangi kalong ka bacot rentat ko jinggon ustad jang blong so no kong sape ngasmo banai kajing kublei deputy commissioner bagi ba kini kena school wat shit kerang skill unrai laisha egal gitu shit ban pengi kata ka mensim shit raham bandon benta ha kani caucasian jishwen kenno kabalang kabadam kam tam aga history jong kari jungi prokoi ha kapa milayo e kata ka jinglalu bat mentang lakin jo saka propose nam lasai will celebrate the 80th Independence Day. The Mapigum Kishna School, Kane Galong ka Kasien Jam the Bapiyo, the Nodundum Katlang, Hakum the Negatirang Lamaj, Hagaba Pipen Pau, Yala Katakajin Eat, Nagabanta, Kari Lajang. We score command the Nudan Haganigari, Kari Lubadap Kerhai, Kari kebetulan kita kejingan lo bangin im katkum kaman juri minang kebetulan box sisa bengendan hati ke India kabelai semua ki ini hati semua berjuni but mentah hanya kesini ni kemau ya kata kejingan lo bagi kemau beram ya borok itu
kibla IT la ka jingin na gamenta ka negeri nado kita ginawile kibla le mantung lalu di garing jumi hado kita gibaile hado kene ka kinmat kibaneda ya garing jumi na kinongsun kanuksa iti kinarit ru kalamba arpos na magdin anda pula hela sai kari jumi ka skunjo ya kata kasi spasnan but kumbo menteri rang bado jumi Narendra Modi labo ya kata kathong ba siya pagin kinjo ya kata kasi spasnan hindi bani ya kata kari kaplakyo but in kinjo siya kata kasinjam bani ya kata kari Vexed Bharat. Ikan man ba ini ijing sementara ini imam beruksa ini nang ba punya ikan mau brom. Nah kajing yang jom kat pertanyaan ba punya ikan tidak ada pelahir sana pada sama tu dalapai dan kenjo sudah kata mani kata kajing tak sifasnya. Bisa suatu kata kajing yo jum toy kabab yo ang sementara kemudian program kamtam dan peni kajing nala kebentakari tentang gini